Yes, ndongeye ndagusuhuje nguhaye ikaze we mukunzi w'ipari y'umunsi we wakoze subscribe ndetse nawe ukitugeraho bwa mbere kabisa. Turakwifurije igitondo cyiza ndetse n'umunsi mwiza muri rusange, umunsi udasanzwe, umunsi w'abakundanye, umunsi tubafite surprise nyinshi nk'abakunzi bacu. Ni tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ni Saint Valentin kabisa, umunsi wizihirizwaho abakundanye muri rusange. Si abakundanye gusa badahuje ibitsina cyangwa se bakunze kwita abasheri n'abashushu, ni urukundo muri rusange. Nkatwe nk'abakunzi bacu namwe tugomba kwizihiza uyu munsi. Rero ipari y'umunsi iragarutse, nahagaruka tubanza kongera tugenda twibutsa abashyashya ko tutanga n'ipari zaye mu gikari ku rubuga rwa WhatsApp. Nk'izo ngiye kugenda nkwereka ama screenshot zo twagiye dutanga, zagiye zibikora 5 kuri 5 kabisa. Izi zose ni screenshot rero nk'iyo urabona nayo twagiye dutanga ku munsi w'ejo tariki 13. Hanyuma guys uragenda ubona n'andi ma screenshot rero. Hanyuma guys rero uyu munsi ni weekend, sa weekend nko mubizi hari match nyinshi mu by'ukuri, tugufitiye byinshi. Yose rero ni ama screenshot dukomeje kugenda ubona, ama collect Scott yatanga ndetse na groupe ya VIP. Iyo byose rero ubikeneye kutwiyungaho byihariye, zose ni message ugenda ubona twagiye dukora withdraw. Nyuma uratwandikira kuri nimero ya WhatsApp ngiye kuguha ariyo yingiyi, ubundi uzutubwira ibintu byumvikana, noti abaza abatutakariza umwanya twongera ndetse tunabiyama. Abantu batagira gahunda baza batwandikira batubwira ibintu ubidahura kabisa, uzutwandikira utubaza icyo bisaba kugira ngo tukwinjize muri VIP. VIP ni abantu bagomba kuba bari seriye cyane. Guys rero fata agakaye kawe n'agakaramu twitangirire na prediction uza kwifashisha uyu munsi kuri agapari ku munsi kabisa, ndetse mbabwira ngo uyu munsi nk'abakunzi bacu tubafitiye aka gift. Reba iyi video uyigeze ku musozo, ndaguza kugushyiraho aka booking code kabisa uza gukora. Hanyuma Liverpool hano ndaguhereza iyi match kuguramo over 2.5 batrisi ibitego bitatu. Hanyuma Aston Villa na Newcastle biraza akuba nabyo bikina, ni match aza kuba iri so tight kabisa, match kubikomeye cyane. Ndaguhereza iyi match kuguramo both team to score, benshi mukunze kwita yes kabisa. Hanyuma indi match ni Norwich City iraza kuba yakira ikipe ya West Bromwich kabisa. Zose nizo muri championship. Ndaza kwangoreza rero kugura double chance ya Norwich iri mu rugo kuza kuba yatsinda uyu mukino cyangwa se ikaba iwunganya kabisa. Hanyuma Manchester City ndetse n'ikipe yitwa Salford. Ahangaha Manchester City gutsinda byo nta nubwo bifite igikubo mu by'ukuri. Ahangaha ikintu wagura kuri iyi match ni ukuguramo ibitego byibuze guhera kuri 4 kuzamura over 3.5 goals. Hanyuma Burnley iraza kuba yakira ikipe ya Mansfield Town. Twangwereza rero kuza kuba ugura n'ubundi double chance ya Burnley kuza kuba itsinda uyu mukino cyangwa se ikaba iwunganya. Hanyuma turacyakomeje dukupita tubangura twikomereza. Ikipe ya Getafe iraza kuba yakira ikipe ya Villarreal. Ni muri La Liga. Ndaza kwangwereza rero kugura under 3.5 goals kabisa. Hanyuma indi match tugiye kurebaho ni match iraza guhuza ikipe ya Sevilla y'umugabo urubungu yamaze kugurwa n'umugabo witwa Sergio Ramos wanayikiniye. Hanyuma iraza kubicakirana n'ikipe ya Alaves. Ndaza kuba rero ngwereza kugura double chance ya home team ariyo Sevilla kabisa. Hanyuma indi match rero, match irahuza ikipe ya Real Madrid. Nyuma yuko ikipe ya Real Madrid bahuye rwose barabastari bayo bakakora kanama ubwabo bakiyemeza kwisubiraho, bagafata imwanzuro baza kuba bakira Real Sociedad. Ndagureza ko Real iraza kubitsinda uyu mukino, ni Real straight win kabisa. Nkwibutsa ko ugomba kuza gukurikirana iyi video kugera ku musozo wayo kugira ngo utaza gucikwa n'aka booking code ndaza kuba ngwereza ku munsi w'abakundanye nk'abakunzi bacu nk'aka gift ku munsi kabisa. Leverkusen iraza kuba yakira ikipe ya St. Pauli. Ndagwereza over 1
45 goals kabisa. Hanyuma turacyakomeje, ngiri kumva ni Gladiator. Hanyuma ikipe ya Werder Bremen iraza kuba yakira ikipe ya Bayern Munich y'umugabo witwa Harry Kane, Olise ndetse n'abandi kabisa. Ndaguhereza rero kugura win for umukoko ya Bayern Munich. Guys, rero iyi nanone iracyari pa y'umunsi, wibuka no gukomeza kugenda ukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa na video tuzajya dushyiraho buri munsi. Wibuka no gukanda ukazojya kugira ngo tugishyiraho video yiti kugeraho gatano kuri ikako kabisa. Kipe yakomera za ko yakira Fiorentina ya De Gea, naza kwangwereza rero kugura under 3.5 goals kabisa, ko nta bitego bigera kuri bine biza kuba bimoneka muri uyu mukino. Hanyuma ikipe ya Lazio Rome iraza kuba icakirana n'ikipe ya Alala cyangwa se yite Atalanta ya Scamacca kabisa. Rero hano ndaza kwangwereza kugura double chance ya Lazio Rome imuhira kabisa. Atalanta nyuma yo gutakaza Rukelman ntabwo byorohera gukura amanota ariya kwa Lazio. Hanyuma match ikomeye kabisa, sinzi niba ari nayo twakita match of the day, Inter Milan na Juventus. Ndaguheza kugura corners, amakorneri over 8.5 ko byuzuye umukino uza kuboneka mu makorneri agera mu 9 kabisa. Turacyakomeje rero ni pari yacu y'umunsi twikoze muri mu Bufaransa muri Ligue 1 ni ikipe ya Paris aza kubicakira na Rennes. Aza kuba ngohereza kugura double chance ya Paris kabisa. Hanyuma guys, reka adite tunyarukira no ku wundi mukino urahuza ikipe ya Lille ndetse n'ikipe ya Brest. Ndaza kuba rero ngohereza kugura ikipe ya Lille ko iza kuba yitwara neza muri uyu mukino, ikaba wutsinda cyangwa ibitego bigera kuri 2 chance kabisa. Hanyuma indi match tugiye kurebaho, match nayo itaza kuba yoroshye na gato, ni umugabo witwa Aubameyang kabisa. Ahubwo ni mvugo Aubameyang uhita wumva ikipe ya Marseille igira abafana benshi cyane, iraza kubicakira na Strasbourg. Ndaza kuba ngohereza kugura ko Marseille iza kuba itsinda uyo umukino kabisa. Guys, rero reka turebere hamwe match igiye kugeza ku musozo w'ipari yacu y'umunsi. Tunabashimira cyane mwebwe mwakomeje kugenda mudukurikirana kugeza kuri uyu munota. Hanyuma ni ikipe ya Standard de Liège yo mu Bubiligi iraza kuba icakirana n'ikipe ya USG cyangwa se agakipe bakunze kukita Gloriosa kabisa. Reka rero ngushimire twabanye kugeza kuri uyu munota. Reka rero ngushyiriraho booking code, ni iyi ngiyi ubona booking code nagusezeranyije. Reka dusubire ku munsi w'ejo, weekend nziza, Imana ikomeze ibane namwe muri byose mukora. Ciao ciao.